Hello guys, মই নটি ভিডিঅ' আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আহিছিলোঁ পথাৰত আৰু গৰু খেতি বুলি মোক কৈ আছে দেখিছে এয়া আমাৰ পথাৰৰ দৃশ্য দেখিছে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে বৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু কি ধুনীয়াকৈ একদম আমি গৰু খেতিবলৈ গৈ আছোঁ সোমোৱাৰ লগে Seize the feeling, 'cause you know it's time for meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মই